الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لو بيتيمها أختنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤالك كوا ملينا برنامج كان هوري هبه فرناس مرحبا دنوا أقوم منجي مي برنامج كودي مدني كم هفتاج هوم دو غري نو يكون دي هيك أقوم منجي مي برنامج إما برمقصد كي تبي فرنجي برنامج في دسوا تكجوابرون بس بفرق سؤال نكمل جوارنا ما أقوم منجي برنامج فنو واجي سؤال تجاوب هو دم فرصة هولي فاني میرےگیس هم آگم منگی پروگرام وارن خاص سوال نام کندالا فمیونی احنا سوال دیم کوریگا تیبفون نام منگی پروگرام سوال تفونو مکانت کورن بیگانو کیا دینا اسمس کورن بیرون فلولا و بیفون اسکی جسم فوگستان کل دو کوروانی ادی فوت تیبفون که سوال دیم فوگا اکین هترفای یک فونوانی گلوواگن سوال کل دوام بیرون فلولا وان ما آگم منگ نمبر اکین هترفای یک گلووانی دارم میگم این پروگرام تیبفون حسابه میگه نستنی جمعیت سلفا داریش تیوی گوییم آگم میگه می مسکت و میهر وارد باور هم میگه پروگرام تو تیبفون حسابه گنیسته ویجه آگم میگه پروگرام تیبفون بالدارم بیرون فرود لبا کم وجیام آگم میگه یوتیوب چنل دم تیبفون اپیزود تام بعد مفرست دارن هم داریش تیوی که یوتیوب چنل تیبفون ان شاء الله اپیزود بعد دارن دارم میگم میره پروگرام باید ودن شیخ محمد سینا شیخ رب مرحبا گیت آگم میگه پروگرام ورد دوست کل دانه که شیخ میدیم ورد هم هر دیگه بدو دان کنه میاد دوست بچه شیخ بدن وات پروگرام ورا مفاوض هم می شیخ لیبه وقت تو گورمنت هم فرصت دباتی پروگرام باید دباتی شیخ میره می سوال کم میوتی میدانی ورا گورمنت گورا دیگه به سوال دیگه نمیتون می دماغ تکی می گفتم میوتی می انگهنو هدون علاه فيرهنا هدون قالوا مكي كم كمتو أو مي فايت ودي برنامج اسمي ميا قول بس واتلا أجنستيني بفون ناتين هدون قالوا منو نزين التيرون مين قال كي كوباتو ناس ميلتان كل خاصة هم وقت مي سوار دين أو هم فيش ما قلتم سواد نكون شيء تجيبون لما نجا فتا فوق عم سواد دان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا مي أمي فرتما مي أول ما بدالم في أول ما مي موضوع جتري بدالا يروقا مي موضوع ترين أول ما جتري تفاوت وكي مناسبة تكاغولي باي فهارا مي فدا كانكا مي كوراني باي فهارا كوري واره جيغوتو غانوتا مجاكورو مغوتو مي غوتا بس حاسكو ईद फद दोस्त हुगवेस असलो वर बोडंग एबा आदे अंगहेनुं फिरहेनुं हेदुंगेलुं फिरहेनुं अंगहेनुं हेदुंगेलुं नत मिगोतंग एबा हिंगा आदे म फदांग अलवन मेन्ना मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बस फुरता मी कमा बेहे गोतुं आसफवुं एबा इंगे हमैकन येई मी जमानुगा हिंगा कम नुं कम वेस एबा इंगे एगे कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानुगा वेस मीस्तहुंगे तेरेगा बयकु एगोता कंता कुराका मी फिरहेनुं हेदुं अला गोता अंगहेनुं हेदुं एलुमा दि अंगहेनुं हेदुं अला गोता फिरहेनुं हेदुं एलुमा मी कंकं एबा इंगा कंग एबा देह कोद्दे एमे कमा गुले गोतुं अवल मेन नगे बुहरी कि मी दलील तकबला एरुगा मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बे मी कमुगे नुबाका अस्तु बयान कोरा वाफे बवे मी अस्तु बोडुवेगेन वा फाफे कमी कमकी एम अवल मेन ए ईदु दो मी ईदु तेरेगा वियस अदि हें दोस्तकी गवेस गोता कुडिवरें एच्चे कुळे कमुगा वीनमस ए तीनुगा आसफवा मिंगलुगे तेरें अलगोन में हेदुं एलुमा अदिनु वेसे मेहा कमें अस्तु हुन्नम वानी एनोस बाय फहरंग एकंकमुगा बाय फहरंग एबा कदा उना ओवा एबे तो इन्न हद्दु एबदे फहनाला एबदे एम एगोत नुवुं ए असलु वरा मुहिम कमें हेनु कमुगा वनी नमा अलगोन में नेंगिवेस बाय फहरमिं आदागे कुड कुड कमें एकमकी दीनि गोतुं बलाला एरुगे वरा बोडु कमें गोतु गवेगे हिंगादाने और फाफे के तेरिया वेट्टी हिंगादाने दिन फदांग एगे सबबुं इज्तिमाई बोडति कंतत के तेरिया इज्तिमाई गोतुं नुबा बलिमडु कमगे तेरिया मुज्तमा वेट्टी के मिस हिंगादाने एमे मिकबत कंकम की मी गोत बलादायलोगा हम वाला मी नुरक्का तेरी असलो कमे मी कंकम की मी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगोन में इंसान लवाफ मी वनी वकी तबियतक ए तफात अलगोन में कबूल कुरंगे बजे आम अंगहेनुना फिरहेनुंगे उफेद्दुमुगा अल्लाह सुब्हानहु तफात कुरवाफ वाकं ए अलगोन में कोम्मे बुद्धिहुरि कोम्मी हिक सम विस्ना गणवेन कम तफात उन्नकं तबियतुगा उलुमुगा मी कंकमुगा रंगल मी एवसाल मी जमानुगा वर बोडंग एबा
anghenum firihenum hama kamuge waragin wala bode dawatakin eba koreve ehna mois miga algonmen den kannanje kamaki ei hagigatuga insanunge tobiyata insanunge buddhiya vesastu fushwara kamekkan huriha kamegga huriha dairaigga me tafatu nekkama migota gabul kurmakiyei bay hulanguge gawmutahuge aslu falsafa imun gabul kuruntahuge terega wala bodan eba hore evves kotakan evves kahada tafate nekkama eba gabul kur ennamas algonmen nan ebenge Allah subhanahu wa ta'ala haramen khaluq rawafa gotu wes tafata ke buhirka mi tafata kalange lawafani waki hikmata kattaka waki kankama kattaka ehme kamuge terega eba tafatuwe mi dejinsuge hedungelum wes eba tafatuwe dirule wattafaliya goivvesse ba tafatuwe adin fadan mi dibenji hagguta wesse ba tafatuwe mi zimma wesse ba tafatuwe misa aidi zimma gas firiyana ka anghena ba tafatuwe emiga goto badal islam dinuga adulu weli nizamigge tereen warabboda mikankan tafatu korawa wani mi anghenuna firenunge tobiyata bedig emige tereen kamen aslumi hedungaluma mikankama kiwesmi zinetterunge kankama kiwesmi mi kankama badalaro galgonmen warabbodan asu samalkan denjehene deenuga aswawa gota annun kamuga waninama kurigum bayan kuri gotan hama nuba balimadu kame bane balimadu kantatta mujtama terega feshumakiye feturumakiye hama wara kariga ekkame ekanka algon menna miharu hama europe ge gawmuta kunna hulango gawmuta kun algon menna ekam warabboda adenoves ekeki mujtama ta kun eba fenigen ebade هذا شيء واسكرهم من كومستوري مقدمة من جميع السؤال أقول لك تمام هذه جميدي أو هم إترا كوريوم ديوم كورين تبي فون هذه سما هنما كل دم بيرون تبي فون جاب السؤال ونا من جميع برنامج هم فون فرصة تبي فون كم تبي فون السؤال اسم سكورابو أقول من جميع برنامج فون ما كان تكرم بيقول تكي اسكيد اسم فوقفتن كل دو كورباني هذه فوق تبي فون السؤال ما فوق إكين هتعرف هاي كفون باني ಗುರುಬಾಗೆ ಸವಾಲೆ ಕೊಲ್ಲವಂ ಬೇನು ಫುಳದ ಬರಣ ಮಾಗುಂಬಂಗೆ ನಂಬರ್ ಹಮ ತಿಬೆ ಫೋನ್ ಗುರುಬಾಮುಂಗೆ ನಂಬಿ ಆಗುಂಬಂಗೆ ಮಿ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಸ್ತಿಬೆ ಫೋನ್ ಹಮ ಸವಾಲ್ ಫೋನ್ ವಕಂತ ಕುರಂ ವೀಗ ನೋತ ಗುರುಬ ಕಂತ ಕುರಂ ತಫಸೀಲ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಮ ಪೆನ್ನ ಹುನ್ನಾನಿ ಉಮೀದ್ ಕೊನ ತಿಬೆ ಫೋನ್ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ಬೇನು ಹಿಪ್ಪವಾನೆ ಕೋ ನಾಶೆ ದೆಂಗ್ ಮೆತಿಯಮ ಆಗುಂಬಂಗೆ ಮೀರೆಗೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಖಾಸ ಸವಾಲ್ ಗೆತ ಅಂಹೆನು ಹೆದುಂ ಅಳಾ ಹೆ ಫಿ ಹೆನು ಹೆದುಂ ಅಳು ಮಕಿ ಕೊಂಕಾ ಕಮೆತ್ತೋ ಹೋಯ್ತು ಹಮ वरा साफ को मेरे जवाब बेफोन बेनो मान करने मिसा मशे हो ade me furtama kori gami feshi fada Allah subhanahu wa ta'ala degin sababe tafat korwa net adin fadan degin so gota masuni humaki nota mi gota hedun eluma adin fadan uluma mi fada kankamoga eggoi humaki ge sababu no ba kan takin hama feturugen diun kalibigen wakame agon menna engendan mi fada egotan e tafatu nattaluge sababu mi wa gotaki no ba kan takin asu feturigen mi annani agon menna wala boda agon adwahane lutuge faanu gomuge mi hunge wahaka detto eka efada no ba ejjinsuge golun hingo mi fada kanka so feshigen mi annani mi fada kankamun la furtama par aada gotaka mi fada hedun elum nota harakatta nota ule goi mi eggoi wani wege madu gos efada no ba kankamuge tereng aslo mi wannani emi ma mi islam dinuga warabboda mi tafatu aslo kuranjihe kankamuga warabboda islam din tafatu korawa fe angen jinsa firhen jinsa ege tereg zim kuliga bayam zim mataka hedun eluma zinetteri uma mi fada kankange behimene mikotun hasa gotte galgona men hedun eluma badada iruga mi hamekani firihenu angen hedun elumennu angen firihenu hedun vesselun ei islam dinuga mana korawa fa mikotun algon menna emi hadis tak algon men badada iruga imam bukhari abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma kiba riwa korawa fa riwayatega asfawani لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتن فتا فني رسول صلى الله عليه وسلم لعن الذبي نت ماني ورن بها بدوكم بي اي ilmer bank korawa gotuga podeti faafatuge tereng himinige wa kankamuge alamaten ei laune ekame kurima hurum ehme mi kamun ebenge mi astu boduwegen wa faafek podeti faaf tawge tereng himinige wa faafek kamuga ema abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu midalwani dana rasul sallallahu alaihi wasallam allah mirani rasul sallallahu alaihi wasallam dana leviye al mutashabbihina min ar-rijal bin nisa mi firihenunge tereng anghenunna wattarwa firihenun ema firihenunge wa furtamiyei den yaki ganika wakin eba gennawa hama wal mutashabbihat min an-nisa bir rijal anghenunge tereng firihenunna wattarwa anghenunna bes ema ami aamu gotte waki hedun elumennu ema firihenunna khassa begenwa efada kankan
man efada misaka taketi ecchehi nuwata e hedun elum wes zinatteri um wes mihriha kame geteriya wadegen annan ema igota wattaruwa kamuga waninama efada mihunna e firihenek kamuga wes anhenek kamuga winama is de jins tafatuwa gota e wattaruwa mihunna rasul sallallahu alaihi wasallam la'anal levi kamuga asfam wani ham adi fadan hin hadisek abu hurairah radhiyallahu anhu ke ban asfa hadisek ga asfani abu hurairah radhiyallahu anhu midalwani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu libsatal mar'a hamiyat sida khassakon ham hedun eluma behego tema koriga hadis midiyei aamuko wattaru wattaru mi anhenu firihunna wattaru waki kamen nen khassako enamas mi hadith kamiwani waki khassako miwani asa hedun eluma behego em rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fani nabiyya mi ane nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kiban abu hurairah radhiyallahu anhu riwaya korwa wa riwayat nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ane leveviye mi anhin hedun det anhinuna khassawegen wa hedunla firihenunna adihim fadan wal mar'atu mi talbasu libsata rajuli adihim fadan firihenunna khassawegen wa hedunla anhinun hemati wara sorihakon asa la'ana levviken wa kam asu la'ana tuge maane kiyei emi ko rahmatun beeru korevu ato rahmatun beeru munane misal iblis det la'ana levvikam hemani ke rahmatun beeru korevu eme walu nuba asu darajje kan edan hema ilmeli mifada kanka himanwane bodeti faafaage tirega em anhenuna khassawegen wa mi anhenuna khassawegen wa hedum firihenun firihununa khassawegen wa hedum anhenun loma kiyei rasul sallallahu alaihi wasallam ge laane emi hekam huri kam ekkamuga mi hadis ga ami bayan ve asfami wani de miga algon men balinjeheni kobato ekahal hedumaki ekanka ilmeli bayan korwa fani binawani e mujtama manik urufuge macca adakaadaga macca e bayge terege kan taaruf wefawa gotegge macca e bayge terega e misalaka hedumaki anhenunna khassa hedum kamuga wani misalaka algome lama misal do batta chidetto mi anhen befuna khassa එහෙම එපද බෙෆුනෂේ මානික අංහෙන් බෙෆුනෂේ හාස්සවන් ෆිරිහෙනුන් එපද දෝබට්ටා එදුන් එකාල චීලුම් වානි හැම අංහෙනුන්නා වත්තරනත් අංහෙනුන්නා ખાસ එදුන් ෆිරිහෙනුන් දී කමුග අදින් ෆදන් අංහෙන් ෆිරිහෙනුන්නා ખાસ හෙදුම එක්කම ගොනින් හෙදු නොන් අනේ හුද්ද වෙගෙන නුවේ දෙන් ඉල්මෙරින් බයන් කරවා ෆමියා කී ගහම එකමුග තෙර මිසාලක බයික් කාලේ චේ බහොරේ අංහෙන් ෆිරිහෙන දෙජින්ස වාගොතන් හුන්නා බයින්චේ එහෙම විජියාම ඉල්මෙරින් බයන් කරවා ෆනි අස්තකීයි hudawun kamuga anghen firiyan ekan namas algon mege ballan warabboda balanchen e baigge terega uruf e baigge terega aada oti kihinetto etto e baigge terega aada oi gotaka binawan misalaka e aadaage mi ela hedumegge sawum beerum badalima noto tangule durum badalima e anghin hedumek kamma gota faalowa kamuga wani nama e gota lun rangale noane ei mi mujtamaage terega gota aadef waatiyei ehema algon me miga balanjehe mingade kiyei e baigge terega oti kihinetto hemi wara nurakkaati rastu kamege gotuga mikam mi asfane hema mikama kimi algon majalaka skori bahem misa idu terega swar bodange befene gota eto anghenu misa anghen libas firihenun lagi maadito maadi notane ba faharan hama bai faharan algon terega befene bai fahara moonu buruga wesse bala bai firihenu alagin e bole idu terega mi kuliwarta hoge terega madama gurum bawa sannana dini kantat takanote fada kankama annane hema efada kankan hudde nuwane e idu terega kuliwarege kutun kamuga vina mais nota inu wes haflaage kamuga vina mais nota efada kamakal lum wes hudda wegenen nuwane den shem mi awme hama demme mi shevti vidaga hadis toga lawn lebu wa kama mi anne so san lawn lebu Allah subhanahu lawn lebu ene Baby from Saga, Babune, down at Levon, hang what us to some Allah subhanahu you met the Timon Thanos of him on the name said is quite chevalibe. Being Tanko Dunia Vishnu come by from Vishnu and them. And him you are come and no here. You have a go get us. The Miga Agonome Visnala, Jehevara Mohimono, Kutain, Aslo, Ebahore. Misalaka Kame, Misalak, a Kame Boduegem Daniki, a Kamige Kodabodubinakano. algon me visnavi ekamen Allah subhanahu wa taala ga hadratuga ekamaki kiha bodu kametto misal algon me waran aadaage kamuga hi kura kamen Allah subhanahu wa taala ge waran bodu kamege gotuga wegen hinga misalaka algon men kura zikure dot emme zikure e zikura ki ye ge samu eta baaru sawaba darmen e balibe em algon men kari waran aadaage
kami algomen duumaccha wara lui wara faseya hama detin sekunds ki yaade ve dikure misaka subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wara lui wara faseya enas allah hadaratu ge wara bodu kalimege gotuga vegin hame gota faafe badar algomen ge misal nazaru ko wara kudu kudu aadage faafe allah subhanahu hadaratu ge wara bodu faafe gotuga vegin yaada eme algomen me ilmeri bayan kora waafe algomen me gota misalaka faafa takameduga visnan wiki e faafege kuda bodu mina kannone algon badam e oredeve faratuge habata ekankama she algon men visnawo e kitam aada kuda kam ves e kalange ekam mana korwa faati ekama arun algon aranu gatu e visnu algon men aslu bahatta mi jeen misal algon men ofi hegga masake koraira goves sama ika emme veriya detto veriya bonim kitam aada kam se war bodu kam kay wala muhim kam kay bave misaka veriya me wen kabe nukurashe ekam vedana waran aadaage kuda kamakavs em ennamas eetiba wara boduwe e fara e verimiha eguta bonima ekam wara bodu kamakai bave algun wara bodu ahamitu kay bade ekan nukura kurashe bona kame wara kuda kame viya ekan kuramse bo em eguta algun men badam jeni allah subhanahu wa taala kame nahi korevima algun vishnu hunanjani e kamegge kuda bodu mina belma vuren ekan kurima allah subhanahu wa taala ge mi ekalange habawantakam ekalange mi inge emme boduwanta fara emme habawanta fara netto moli adam toge we raskalange ingewima ekam algon men aranu gatu e vishnu algon men bahatta mi ekamuge kuda bodu mina beluma fore ehema faharigga hama efada kankama kiye ege sabun algon men kanne algon men kora kon amadegge sabun kam hama swarge wade weni sade kon amadekam sawun kam mi algon men ad narake vishnu wannanje heniki em algon men hi kora aadaage kuda faafen e faafage sam faage narake muswananya allah sa ugo ba ves divedan adi egi tun duniyawi gotum wese ki ugo ba nge badi be fadakan kam ara gatima faafata kam mi ha usharum usawun higgaawuma mi fade mi ha kamen egsteren vegan len kurin ham bayam vi gota mi fada kankam ki mi nameken ege sababu mi gellum mi dibeni ki ebbaya kanno mi fada kankam mujtama terega aamu wima waran no ba balimadu kameke teren astu mujtama vettigen daan e vettigen dairuga efada kankamuge sababun ama mujtamas gellum wane ege sababun no ba namuna en aslu darin nasha gatimage minasha mismi honna fenigen annani timage faratu adi mi honge nuruhuma mi honge nuruhuma mi honge ane hinham nujuhun emihaka libigen annane efada kankam korakam hema islami mujtamata hoge terega efada kankam dirwa mi hikamuga sutima nuvun ei wara muhimu kamen asle wiha vejjakamuga wani nama ege fahun tababa mi honge sababun elibe faafa vestima ege sabun mi misali bigen gadan adi bike kale kala faafa taki gota diruwima miha marwegen da fahun vesege faafa hordan timaya dibi e me ekankan ehem ismin kurumuga sababun vesnu ba kantata timaya tababegen enu ba kantata kurim e bara norakati rasto kankame hagigi mu'minun naki ki allah ki manteri walun naki ei e faafege kuda bodu mina nubala allah subhanahu nahi kore vikantata ku durhedi wami deshe mi babuge amme misal mi kama sen amba befam ba itiraz kore misaka emihege maqsaden nune den e gotan e misage hedumen alagen asubeke dekkuma enege maqsadege waram ma maqsade misaka ehen gawmegge leve hama firihunge hedumeg gotan hadagen astu ekam kurambege nemi ulen ekam mi akhiru natija ameti misaka nuba koshe ehem mi waden algommen dekemman dangal kan no heye ena niyaten nune eki ehem ebe bune hema ek nango bunu wetto niyata misaka badage misaka efada miheka kura eruga sene misaka eboy maajiyegge se egota saya kufa hembeji yang kini tolong ega mimuna ota mi ka mi wagota ki misalaka ehim mujtamai ge terega faharega vedane hedon eha misalaka ane mi firihun khasa hedumaka wes faharega dane kamuko ani mujtamai ge terega tafatu dan angenuna khasa vedane hedo em mi gota badalero mi koriga mi bayan korigota mikam binawani ilmani bayan korawa fa gotuga anhen firihun awattaruma firihun anhen awattaruma mi binawani asto e mujtamai ge terega ekankan onnagot hedum me an hedum elmuga agumena waki kahala hedumen alaka waki kahala hedumen nalaka sida nangawa islam dinuge em ege ter angawafmani anhen firihun awattarunu anhen firihun awattarunu anhen ala hedum firihun nelu firihun me la hedum anhen nulu em migo tami asfamina hema ekam binawani e baige terega ekam
e onna gotakashe inna එහෙම algonmen misalakan එහෙම misalaka algonmen rajyega fahare godan misalakan ehedume faharege afrika gawmeg wedana ei hom firihun haasa hedumaka ekam algonmen ge mujtama ge terege wedan anhen nonna haasa එහෙම විජ්ජ කමුග වණී නම් algonmen ge mujtama terega e bele mingala kashe wadakan kamuga min kuranjeni balanjeni wattaru ma ekanka e binawa farge mujtama terege tafatu wedana me wadakan kamuga e kahala aadata ami aadatahuga machami binawani ليش أمن هم ميدي بفين سواد أمي بفرق فراتو أمن ميدي بفين سواد وبدارو فميندي فيرميها مروم وجسابهم إدعاء إنهم هنا زينة تريون دو كلهم تفصيل كل بدانتو هذا مي إسلام دينه مي كابنيا كي مي ورا مهمو كممي إيجا تريجا algonmen eka inginda kamaki Allah subhanahu wa ta'ala war tafsil ko kavani ge kankan ibabe gurwanu ga bayan korwa amu gurwanu ga Allah subhanahu wa ta'ala gina kankan bayan korwa na jumla ko tak ya tafsil ko neti bodadden algonmen ge tafsil fenani sunnatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kankan bayan ko de bafan enos kavani ge masal tak bayadar war tafsil ko ebori dem firinge de tere je masal tan hallu qur'ane gota dem firinge de tere ka kone ka da ko denje haggu taka daringe haggu taka mikan kamuga wahaka wes bagara suratuga ya nisas mis surata adminu wesekik suratuga Allah subhanahu wa ta'ala babe bayan kodeba emi warugada gulumen aslumi dem firige de tere firmiha ammi adin fada ammiha firmiha de tere e demiunaki eka koneka ihtiram ko eka koneka huge agu astu wazan kura baikamuga waange baje emi ge terega mi hikmettaka ekiga aswa kamen ei firmiha niyavejje kamuga wani nama e firmiha e ada koddin kantattaka shukuru weruguma eneya enage matin handuma kurmattaka mi iddage muddatuge terega zinettirikam dukol e miken alayman ken al ihdad e miken ihdad kurma kiye mane ki e zinettirikam iddage muddatuge terega dukol mikoton firi marwafawa anhenekkamuga waninama ega mi annani mi firi marwa mi wa iruga eneki ane badiwe inde mane baliwe inde mi kamuga nuanama hataru maha dihadus minani ane baliwe inde tikamuga wani nama minani viheu demiga ilmenga meduga bur kom sora kam zabta ho khilaf bohori emme avhavejja kon gotatto innani hataru maha dihadus to nuata viheunto faregam niyawata neddu wes vihafan em jani munito enama hama hadis ga bawe asfa sorry hako me sahabiyat donge terembe kambalaka ekota dimai fa babe ham firi mi hani wavita ma war kudu dos kolege terega mi vihe vihemun hisabu nabiyya sallallahu alaihi wasallam man ewaka dennewun ekambalegen isana debbe beenum kam gawni nama kaven kurman hembe kaltakin hushayelumun ewaka mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam dennew ma mi ihotadu kurma ki ei zinetterika du kollu zinetterika du kollu mege mane ki mi firimiha kෑರಿಗೆ ಜಿನೆತ್ತರಿ ವಾಗೊತ ಮಿಹಾ ಜಿನೆತ್ತರಿ ಅಸ್ಲು ನೋವೊಂ ಎ ಅಮ ಎಗೊತ ಮಿ ವಿಹಾವೆಸಕದ ಮಿಹುನ್ನ ವಕಿ ಮಿಹಾವಳು ಬಿಹಾಸ್ ಬಡಂ ಸಾಕ ಗೇಗ ಹಾಸಕೊಂ ಎ ಮಿಹಾ yang hemi hasakon huru e hore adi boda firi miha matin handuma kuruma enen hi odwa kuruma mi huri hakama kiye ege terega hama anna kantatta ame gotan anheno nan asfwe gaittimage mi hekkamuga wani nama tindos e hodadu gaino evren digunu kuran nabiya sallallahu alaihi wasallam angawafwani emi ma mi gaittimage mi hekkamuga wani nama anhenekkamuga wani mi anheno nami hoddawani got mi gotami innani inneroga tindu havren digunu kuran ane firi miha kamuga wani nama iddage dostakuga minnani ema iddage mi edosto ihdadage inneroga imran zinetrikam vihas do kollo kiga hama misalaka vihaves kala miros mane firi miha kulmatig senta efada huwando ti do kollo ma hina fengelo ma efada kankam duru hedibu ame gota mi hedungelu mugaves mi adage ko hedungelu iddani muni me hisabu eni muni ihdaduge enu dengi everin iturunu kurma nabiya sallallahu alaihi wasallam angafani ekkorin dane gota miga aslo beenuma ki migi hikmata ki mi eka firmiha e ada koddin kantattawge aslo agu wasam kuru enaya mi enage gadara enage e mativeli kamattaka aslo e intizar kura yani duwastakuga mi gota ino mi asfu mi
उम्मीद कर हम सवाल पूरे बेफलागे सवाल जवाब दिए दब्बा कमेंट ना दिस हम बेफल फॉर्म ऑफ इतु सवाल ते बोरे मिसा मन क्या सम इतु बेफलागे सवाल बादान विदाल वनी मिजामंग नोगा अंगहेनुंगे दुवस फिरेहनुंगे दुवस फाहा कों आदातन फेने मिगोता दुवस फाहा कुर्मकी कोंकाल कमित्तो अदे फुर्तमा वस मीगा आने हदा कोले देंजे कमकी मिसाल कवाकी खास दुवहे मिहिम फाहागा कोग्गें एदुवस सही खास दुवहे कोतुगा बलागे एदुवस ए हासा मी मुनासबते गे कोतुगा बलागे पार्टी बेवमा उफा फालो कुरमा मिफदा कंका मी कोता कुरुम ए कोता बलालारुगा सुदीनुगा आस्फवा कमेंट नों एकी komme kamakadduwa ei islam mane muslimunge asu terega aamu foi kamen non ei komme kamakadduwa hin hadan e duwassei khasa duwa hikkotuga belumakki migoto misala ka algon men badala roga rasul sallallahu alaihi wasallam zamanu ga wes algon badala war gina hadisate gol hingafa misala ka badru hangorama hingi duwas war khasa duwa hame gota ais misala kan hijra korevi duwas mai ani hijra korevi duwas not enu wes mi makka fataha korevi duwas mi fad duwas tan bur wan khas duwas ekam edus tan ekotan sida waki eduha ki e waki khas du heggi kotuga sida balagen waki khas kantat take kon egota waki ufa faalo kon efada kankan ko ane muslimuge tere egotan asfe noe ennamas mi algon menna fennani misala ka komme kamaka mihin duwas tan mi gotan hadagen waki komme ahareggaws mi weni duha ki mi weni kamik kura du misala ka mi weni duha ki koda kudinge du mi weni duha ki mi masakketteri kamuge mihunge do migota dostam migota bodan heduma ki aslo muslimunge ade volen aslo gairu muslimunge teren aswa kanta tai emihun am gotegga misalaka emihunge terega khasa mismu ufamwa do swesei wa ki khasa do emihun niyavi do se hitama kora wa ki khasa do emiha miveni tanaka diye do se wa ki khasa do ekala gotaka emihun komme ekan faalo kon ekan ei idegi gotuga hadagen me ufa faalo kon hitama kon mifada kanka mimihun egoto mi bina koran emema algonmenge muslimunge tere gotan aswa aslo kankamen non e kankama kiya waki dohe waki gota kan gota faha kurma ki egota faha kurma nabiya sallallahu alaihi wasallam ki bamian aswan hasa gotik ufa den am ko edu al dostam ko ufa kanen faalo koreve hasa kon hedon lagen hasa kon ufa faalo kurma dosta ke mianani eve ilmen bayan korwa fe egota mi masto ida mi wattarwani neto ema nabiya sallallahu alaihi wasallam kadefan madina kadefan wadaagenne wiroga madina gahogen swagi dostake faha kongono eid dostake hem nabiya sallallahu bayan korewi timam men hende do hin eidegi gotuga lava fi ei fitru ida adha eid edu ho fa faalo kuruma khasa kon hedon eluma muriya mi hasa ko keun leto keun hada mi am gotega mid ka dosto korewe kantatta egota mi asfami wani दोस्त हैं रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करवा फिर अय्याम तशरीक दोस्त का बेन से अय्याम अक्लिम और शुरबी ए दोस्त की अलगन में क्या बोले दोस्त की खास तो खास को उफा फालो को शुक्र वर मुगतो एगोता एमिमा मिगोता बलाला इरोगा मी एगोता मुस्लिमो के तेरे एगोता मन आद तक नो मी आद तक किदे मिगोता मी फदक दोस्तन खास कोरीमा और गिना मुनकरात तक से बाद में हां नत बाय फहरंगे बाद वर बड़ती मुनकरात तवस एफद दोस्त का गुलिगिन ए बाद en bani anika ani be fahara be faalwone be fe eid dosta faha kora waram wes bodan e mi edostan e faha kora net mi be from majbur se ko detu mi dosta de ngo waki gota kan kan takko net waki kahala gotaka kan takko waki koli warta mi got ema egotan asfa kamenu astu muslimunge terege gota khas dosta faha ga kon egotan kurma kiye algon men aswani de eid dos egota balala ufa faalo kurma waki khasa hidun talluma mifada kanta takammi ke ane ke uma uima mifada kankama khasa korum den ek badaluga meenani misala ka algon menge dini alukon taka goli funa khasa dost misal hajju mas deto ramadan mas efada kankama ki alukama goli fa hori khasa dost tangi alukon kurmattaka e ufa faalo kurumuge sida dost kennon ek ennamas barakaitir dost kana talum ufa wan ennamas waki khasa kon egota kankan kurma kashen henne asfai e alukant taka goli fori dos kam wani nama alukama khasawu aswami wani alukama tayyaru aswami wani bodan asumi gairu muslimunge tereng asdo asfa honna kantat takin asdo egota waki do hen gota fahaga kon egota woki mi gota khasa kurumen neti misalaka khas mi misalaka dohe balama misalaka ofihe ge terega net bay faran ofihe ge terega nota mi ane ofihe ge terega nota kunfunye ge terega misalakan e tanuga muwazzafunge misalaka muwazzafunge mi masakke
netto masakketta shukuru ada kurumge duwa hegge gotuga waki duwa hen egotan khasanu ko egotam saka komme harako sami duwa hakimi mikan kura egotak kanda naala misalaka mi haruga harmen misalaka emi hunna masakkatuga ekama shukuru ada kurumge duwa hakim saka memeni duwa heki mianna haruga memeni duwa hek gotuga egotak kanda edana waki duwa hen egota kanda naala khasa kankama तो हम इमीडिएट तो अलवालो या एकम की अबदुवे सम मिसालका फेब्रुवरी हकी मैंने दुआ है के तो मार्च दे में मैंने दुआ है एक हाल को तक अबद हदाफुरी मस्त ईदा में वत्तर वानी ऐसे जवाब फुरे हो याद अब मैं मिहारो मिसा मोहम्मद बेफलो का गुली फमियन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह आदे विदाउट द वसवा यार सवाल है कि मी अंगनों गेहदो पेहंगलों हदिया फिदंगदो अंगनों में दे मिफला मी मुंकरातंग अस्तगतो मी मोतमतरे कमी हालुको मी हामकम बडुकते मी कोरा फरात्तक एस्बेवते किहा बडुको मत मुकरोनि हारो आमुको मी मिहारो इंसानों बीमा फाफकोर वेने मी एकाय को सेहन नमस मी बाई फरात्तक मैं हम छेदन फाकोले मिसाक युतेरे का सम आमुकरन अरि मिजमानु गज्जिया मरबड मी सोशल मीडिया तेरे नवरबड मी कनतंग आमु गेंदे हेमा मी पाफत मुंकरातंग अस्तगतो मुस्तमतरे मी आमुकोरा फरात्तक मी किया वर्ग नो बा कमेंटो कोरो दे देफद फरात्तक छेदे वाना छेदे को बात हां सो सो दे हां आदमी एगे बाय नोरखा तरीकम के वाहक दस बयान वेगे मी दिए मी का हमें कने अलगोन में हमें कने वकी मुनासबत मियार बाय फर टिकटॉक गो से खा कंगे बहिंगा नेत मी के तेरे कना वाला गिना कंत के बाद मी फहर गतो दा बाय फर से अंगन वाहक वकी से अंगन वाह दक्का गो तो फिर हेन वाहक देखो मी अंगन हास गोते गेंगोले हरकत फिर हेन गेंगोलो नेत न हिंगा गो तंग हिंगो एफद बाय फमी एफद कंकम से बहुरे नहीं से मैं गोतंग एक हाला ए वत्तर वा गोते कंकम हुरिहा कम अस्त मी के तेले वदिगे बाद मी गा हिता मैं कि हम कंकम वरा बड़ा प्रमोट से बकोरे मिसा का टिकटॉक आदि नो वैसे की प्लेटफॉर्म तो हुआ वैसे बा आदि हासा को देगा हम को बयान विदिया बाइक काला मुनासबत तक का गोली गेम वैसे बा एफद कंकम ए कोरे मी गा अगुण में विस्नाल जे मने मने नुकुता के फुरतम कम की कुरानी अस्त फाफे दे बा कलगुण में मी प्रोग्राम के तेरेगा बयान वे मी दिए बड़ो गेम वा बड़े गेम वा फाफतो के तेरे हिमने गेम वा फाफेंग एकम की यही फिर हेनु आगोता अंगेनु हेदोंगेनु अंगेनु आमे आगोता फिर हेनु हेदोंगेलो एकंकम की आमे गोता या कीगा मी अनेकम की यही मुज्तमा फसाद कुरुमगे असु तेरिया एकांततम वने मुज्तमा फसाद कुरुम की यही एगे फाफा බොඩුවගෙන් දාන එකම ඒගේ ගෙල්ල මුළු මුච්තමාගේ තෙරෙන් ආමුවගෙන් යන්නනේ එහෙම ෆාෆාගේ තෙරේ ගුණා මිසාලක තිමා මිලඟ දෙෆාෆා කොරීමදි ඒ හුට්ටේ ෆාෆා එගසම මුනි ආමුවගෙන් මිදන්නේ එහෙම සිරුරුගදි ෆාෆා කොරෙවමාදි ආමුකෝ කමි කොරෙවමාදි වර මානේ කුර්මායි වර තෆාතු වෙගෙන් දාන එතකොට බයි ෆර් කැමරා කුරිමති ගනෝ අතමි එක ගොතේ කන් ෆදකංකම් කොරීම එහෙම මේ මුච්තමා තෙරෙන් ආමුවගෙන් එදනේ ගෙල්ලෝ එහෙම ඒගේ ෆාෆා එගසවමු සම බොඩුවගෙන් දාන අනිකම කි හම් බයි ෆහරන් එක ඒගොතන් එකෙක්ගේ ෆහතුන් අනිකක මියන්න නේ ෆදකංකම් එකක එක ෆන්තත කරම් වෙෂීම අනික ෆහතුන් එහෙම මියකෝ ඒ දැන් කල රෝල් මොඩල් ලක බදානවා ත එන ඒ මි එනගේ මිසාලක එකමක තබාවා මිහින් කොතුක බදාන් අනික ඒ එක අසනික කම එහෙම ඒගොත මුජ්තමා තෙරේ මි ආදවණේ කාලකන්ත එහෙම මිග වර නුරක්කා තෙරිකම කි මි ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවා ෆනේ නුබාකමක මගුදක්කා ෆි මිහකෝ එනගේ ෆහතුන් තබාවා හුරිහැම්මගේ ෆාෆාවේ සේන දිබිගෙන් අන්නාන් ඒ හිවරු දිබිගෙන් අන්නා හුරිහැම්මෙන් ඒ ෆාෆාගේ තෙරෙන් අස්තු වදිගෙන් දාන ඒ මානික ඒ ෆාෆා එනෙන් අසු දිබිගෙන් අන්නා ඒ ෆාෆා නොකරි කමුගා වෙන නොකරි කමුගා වෙනමස් මිසාල එකකු මියාරනි ෆොර්තම් එනීම එනගේ ෆුෂුන් හිවරු මි දිබෙනි එහෙම මිහක දිබොනීම අනික එන මියන්නේ අනික එනගේ ෆෂුන් අනික අනිකකු මියන්නේ ඒගොතන් එහා මිවා ගොතකේ ක ෆොර්තම් ඒ ෆෂි මිහායන් එකමුගේ ෆාෆා අස්තු බොඩුවගෙන් එපතේ එකමුගේ ෆාෆේ බදිබේ ෆහතුන් තබාවා හුරිහා එම්මෙන් ගේ ෆාෆා එබ තහමල් කරන වෙච්චේ මීනා මේ මර වර ෆසේක මදෙත් තොෂේ බෑම් මේ හම මේ මිසාක තංකොල මේ මජාච්චකම හීකෝ වෙස්සේ බෂයා කොල්ල මිසා කොල්ලිය මිසාක මොළ දුනිය ෆෙතුරෙන් ගෙන්න එහෙම අක්ක එම්ම ක්ලික කොමස් ෆාෆාගේ බෑරුවේ මෙහා මිසමාන එහෙම අනික මේ මිහා මරුවගෙන් දාෆොම් වෙස් මෙච්ච හුරු දාන මිසාක බන සෝෂල් මීඩියා ගේ තේලේග දවරුවේ අම හුරු දාන කිතම ज़माने वंदे वैसे ही मामी वरन रक्कातेरी अस्तु कंतत्तंगे मुंकरायत्त अदि मुंकराय कुरिउमा मुंकरायत्त मी फाळो कुरुमा मी अस्तु वर तफातु अदि देकंत फाफागे गोतु बरलायरु अदि उम्मीद कर हम एबे फ्लागे सवाल के जवाब लेबल बाफ को मीसा मावमें कोमस वरेगे ब्रेक आवमें प्रोग्राम गोसलांजी फमते हेमा
kuda kuda watu amenge program me samed kunana kama e fawga tibefna adu inshallah badda kodana هذا السفر مريق السؤال كيكو بروجرام هوري هبفنا مرحبا دنو أو منها ما SMS زاريان دي فوا بسوات أو ميسابو أو من بدادانا أبي فلك سواكو فميوني ورا جيناميهم واك دكار بوني سهاد ميبوني سهاد فدا تدم ميبوني نوني هوا ميبوني ميفدا لفظتن أبادو كيومكي كون كهل كامتو مي إفدا لفظتن إكوتن آمكو مي دومච්චන් එහෙන් අන්න හාස ලෆ් මේ ඒකතන් හොන්න බයිකා ලෆ්ස්තන් ඒ බහුර එක එක කොම්ම මුච්චතමයි කිතේරේග සේකතන් ඒ බහුරේ එම එෆදා කංගම කියනින් හෙන් ඒ මේ දීනි ගොතුන් අනින් හෙන් මස්සද නුන් ඒ කී ඒ ගෝස් මානේ නොතන බෑ මේ මනේ මේ අනේ ලෆ්ස් එක්කමුග නොවා කමුග වනේ නම් එම් වේ මිසාලක අරබින් තෙරේග සම් කිරියා කොමච්ච බනා දෙතබනම් සා වල්ලාහි එහෙන් කහුවා කරම් වෙගෙන් වල්ලාහි වන කොමච්ච බනා එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු මේ බෑන් කරවා ෆනි ඉෆදා හුවායි කීමේ කලා අල්ලාහු දත අල්ලාහු ගේ තෙරේග ඉල්මෙ අනකේ කලහා බොඩු අලාලුමෙන්නි මේ ආද බස්තහ කොතුක බෑන් කරවා ෆනි දැන් ෂහාදෙන් ගොත බුනාරස් කොමෙන් බුනනී කී කොමෙන් කලා ෂහාදෙ කියමු ගොතන එමානකී කලේ තෙදුකම් බයන් කොන අම්කෝ හුවා කුරුමා ෂහාදෙ ගොත මේ කියන්නේ කල එහා තෙදු බහික්කමුග ඒ බුනනී ඒ ගොතන් තසවුර් කොද්දින් මට්ටක ඒගොතමි බේනොන් කොන් ඔලෙන ඒගොත බඩ ලෆා කරන එහෙම ඒගොත බාරණි හෙන්දී නි ගොතුන්ගේ මසලේ නොයි අදදී සම අවමන බේ ෆ්‍රොන්ස් ෆොන් වස්වාත බොරි විදාලවනි මේරේගම මේ අවමගේ සුවාලා ගුණ සුවා විදාලවනි ෆිර්මීහලා බාවෙෆා නුවත නුලා ටී-ෂර්ට් අඹමීහා නිදන් ලැබිදානතු ආදෙමි කුරිගමි බයාම්වදී හදීස් තක මේ හදීස් ගදි හාසකොන් හෙදුන් නුමා බෙහෙ ගොතුම ආස්ෆා හදීස් ත බයාදාර ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆණිය ගෙතරේ ආම් ගොතුගා ඒ ආස්ෆා වාති ඒගෙන් මේ රක්කාතිරි යදී ඒ රංගල ගොතෙක්කම ගවානි අස්තු ෆිරිහනොන් නම් ખાસ වෙගෙන් වා හෙදුමේ අංහෙනොන් නොදුන් ඒ ගේතරේ කමුග වීනමස් ආදි දෙම් ෆිරින්ගේ දෙමෙදු කමුග වීනම සෆදෙච්චේ ගොතන් නුලු නේද ඒ ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆේ හදීස් ඒත් ආමුකොන් ආස්ෆා ඉනීම ඒගේ තෙරේග හම ඒ දෙබෑවස් අස්ලු වදින් අන්නානිකම هذا ما يكون هم سؤال كوري بيفلون سؤال وجواب اللي بلا بيف كما أو من مهسابو أنا كاسما بيفلا كاغولي فاميوني السلام عليكم السلام عليكم أو هيتو أما أرد ديموجا مسألين هذه بوله أما دي شراي كلنا مي بيفلا هم غولو عليه إن شاء الله شيء مهم أو من بيفلا غولندين يترو سؤال كبالا ما මිරේග හම ආගුම්මෙන් මේ මවුදු තෙරේග වහතු හම ෂේෆා කුරවි හම බෑග තෙරේග එල්ලවාෆින් අදිවයි වා කුරෙත් ෂේඩු කොල්ලම් බේන ෆොල්ලා වකයම මේසම් හිඟා ෂේ වගතු ගහම බේන ඉපයි වෙෆ සුවල් ජවාබ් ආදමි මිෆද කංකම් එතෝ මුජ්තමා තෙරේග ෆිතුරේ ඉරුගවර මුහිමු කමෙන් අස්ල කංකම් හොට්ටෝ මට්ටක අස්ලෝ මසකෙක් කොරමක් යයි මුහුරිහා මෙන්ගෙස් රක්කල කට්ටක මේ මිසාලක මුජ්තමාගේ තෙරේග මිසක නොබෑක මේ ආමුකො මේගේ තෙරේග මිදියේ මේ අල්ගොනමගේ මුජ්තමා තෙරේග අංහෙන් ෆිරිහෙන් වාගොත මි හෙදුන් එළුමුගේ මස්සල මි ගොත වර බොඩන් එබ ආද එම මි ගොත ගොසම එනුවෙසි කන්තතන් එබ ආද මි ගොත මේ මුජ්තමා තෙරේ ෆිතුරේ මුන් කරායත එම ෆද කංකං අස් දෝ හුට්ටෝම කී වර මුහිම කම හාස ගොතෙග්ග මේ බාර්ලිබිගෙන් වා ෆරායත netto ekankam fi awlolun ei wara muhim kamin ei fada no baakanta mujtama terega feturi dane kamattaka emi ma mi efada kankan e mi ane huttu mattaka maseke kurun ei ekan kurive farategge macca wajibu wegen wane kamin e lazim wane kamin ekan kama kiye mi galgon men deniganna nabiya sallallahu alaihi wasallam war rangalu misale mi kamu gasu jassawa devwa fe algon menna mi fada mujtama ge wahaka nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fani හේයකංකම අමුරු කුරුමා මෙකංකමගේ මිසාලේ ගොඩ කලේ ෆන බයන් කරවා ෆන එක නවකන් එරි බයික්ගේ මිසාල නැත නවකන් එරි එනවග මීනනි දෙ බයි මීනනි ඒ තිරි බයක මති බයක මීනනි දැන් එමුන් දතුරු කුරමුන් ගොස් මිවා ගොතකි තිරික තිබි මීහුන් අබද ෆෙන් හොදු මට්ටක මිජන මතික තිබේ මීහුන් කැරි බොන එමුන් අතුකුරි ෆෙන් හොස්වීම එමුන් මිජන මතික තිබේ මීහුන් කැරික ෆෙන් ෆොද දේශේ බොන අබද දැන් මිගොත මේ වාහක දාම් ෆෙෂීම මිගොත කොම්ෆරක තිරික තිබි මති මීහුන් කැරි බොන
mi bonani dek mi gota gose mi hun tere tirigati mi hun mi bonani wakisaba kadiyam ki kurun heti mamme matigati mi hun odaw koram vi konfar fen kole benum waira fen bodeti mamme na deshe mi kare bonam wiki timamme ngoleshe mi nauga lowalen alal mi timamme namut fendi beshe ha pase ha nato hawara kaalige femmioti den nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko de wafani emi hun ek matigati mi hun tirigati mi ek kuran du kolla fi yamu matigati mi musqaragwan tirigati mi musqaragwan hori hama qaragwani ekam emi hun atuge hifafe kam huttuwa fe kam gawani nam tiriti mi hun salame bani matigati mi hun was salame bani ema mujtama tere golene kal hewnu isne mi hun ulene mi kala etto ulene manin hen bonanam Allah subhanahu wa taala ge kofaya de tere kaminna hurahu ekkala lolala mi hun ulene mi kala gokutu kankan fafata koggen ekankan ema ekada mi hun gatuga hifehettun ei hewvisne mi hun koronje kam hun kal ekan tan hutta fiya mane gotaki mi efada nubakame kurun ekkala huttuwa fiyamu nika halakwar huriham salakwani en mi wal rangalo misalen asema mi gotan mujtama terega nubakame feturan feshima visadege eti manna behe kame none netto edem waran aadaga kame non hinji ehin egota kurikam ga winama sege sababun mujtama teren aamu wegen wa bodu hama nuba balimadu kame netto atu edani buna kala nuba fahish nuba kantattake feturumuge sababek gotuga ekam wegen hingadan ege sababun adi algonmen hama efada kanka mujtama teren aamu wima hama algonmen ge tarinna hama nuba namuna fennamun tani mujtama terena social media ge terena mikanka emikanka aamu wiyanu dinumattaka huriha falatakun masake kurun e wara muhimu kame adi khasa gotegga hama mi rayitunge kankama bevettu ma hawalu tibbawa faraitaka e muassasatakun e be fulunge dawru ada kurum mi hagigatuga wara muhimu kame wara muhimu zimmain asdami kankama ke lazim wane fada kankan feturu dia fane feturigen dia nodi huttuungi ena salgomotere by far fene fada kankan ei hunartakuge namuga netto e fada kankamin aamu wegen hindani madu ama doskolon hamna sehdi do kollar sanikkaves fada kankam aamu wamun goswara boda mujtama tereya aamu wegen aslo tani ade awtama mi be flag so iturugam tafsir mi libuni misa umna hawaitum be flag ulis min assalamu alaikum assalamu alaikum awmenna adu wara modko debe ninge to try ko ada mihar or saf ad spot without wa alaikum salam ad phone odo sa ninge to tv ad modko den durajje wada phone awmenna ad spot kuraba hama inshallah jawab deban na sawal ki me jara ko namaz ka iftirasan ino mu has abadu tawarrukunan no inde iftirasan ino maki kongal kamin he dan oti sunna namaduga anwata farru namaduga sajjaga o dive ka dua korabene sunna namatu deto sunna namadu farru namadu dan me tawarrukuna fawa iftirasan inima hamudane he terakotus innani faharakotuga tawarrukunan inna ehen noinde ifus iftirasan inasanga wane devana kartu jarapin namadek ito swal beto edenumuni ede swal شيء هم جواب ده ما يدرس هذا بفرتما كل سؤال مي دركوا تقول نما تهوغا مي كينتو يعني التحياتو إشناني ميغا مي دركوا كورا كموغا ونينما آسفاني افتراشنينو ما كي مي أقول من تلقى مي كتبني أكنه بودا إنجيل افتراشنينو ما كي أقول من فرتما التحياتو إننا غوتا إنو فرتما التحياتو إننا غوتا وات فامتيغا ماني فاتيلماتيغ إشين دقين إنو إنو egotan asfani ei derakotuge nama mane derakoi kofa salande namadi kamuga wanina ei fatis namadu kamuga wina mai sadi derakotun salande mun qur'an namadi kam sa tarawis namadu fada namata kamuga wina mai derakotun salande kamuga wanina ma egota iftirash konot fortamat tahiyatuge ishin minna gota ishin degeno den mi tawarrukon inu min nani ane derakota furen salanudi ituru akal magwani misa tin rakwe not hatar rakwe namata huga salanudi egot da kamagwani nama tawarrukan ino minan fa tahiyatu galo mishin nagote mikiya gotan ishin deino e misala ka maguri namadu ge fahu
attahiyatuge shinde inneeroga hatarrako namatahuga egota shinde inneeroga nota egota bes misalaka digukon ehen sadanu di korakamuga waninama tawarrukan inun aswa de mi goggotan ishinama ki mi namaduge sunnaten mi to namaduge sunnaten moluiturugen wa goi mi goggota kihenamas minun gotan inkamuga winamas namadu sahhawane enamas emme molu ituru gotuge hifeto algon mase kornyela thawaba daruma ituru wegen dane namadig ema mi komme gotaka dishin kamuga winamas emihaga namadu egota tawarrukan inas adi mi adi iftirashin kamuga winamas namadu sahhawane ei sunnate ei enmima namaduge emme molu ituru gotaka meduge ilmeringe meduga mi gota wahaka dekeifa mi wani emima delakotuge namadik kamuga waninam hama iftirashan enun ei molu ituru gote kamuga wadan asfawani tawarruku inkamuga winams namad sahhawane hennamas molo ituru umuga miyanna tafaten annan demi ane devana suwal sunne namaduga dua sunne namaduga ami sajidaga divehi bahum dua ko dat mi kamaki mi ama mi ilmeringe meduga ani ikhtilaf hori kamen ekibe fulong he gota nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kiban asfani sajidaga dua kurum ituru kuruman asfain en bain ilmering mi hudda kurawwa mi sajidaga mi zikuru takaffahuga den ehem bahakum wes dua kore vidane kama enamas algonda boreveve rawye ilmeringe rawyuge tereng namadu kamuga wati ei fardu namade ves sunne namade ves namato ge zikurta mi honnan cheni arabi bahum kamuga wati sajidaga sunne namade ves sajidaga dua kora kamuga waninam arabi bahum dua kor ekiya zikurta hu itura kura duain arabi bahum astu dua kor ei namaduga ilmerin sharutu kurawwa mi ane arabi bahum aslu zikurta kenchen misal Allahu akbar ge badaluga emme bodi Allah ebonegene adi sahin wane kamuga em Allahu akbar mi kiyami jen em gotan asfa dua to vesti kurta vesti ma gota dua ve sama arabi bahum kiyama algoda bora ven henam senon gota dek wada gannawa be an ilmerim ves sama tibbawa adam men anikka sama be floka goli famiyani assalamu alaikum wa alaikum salam ade vidal do baswa alkar sual kine biturkan awade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa pinnani Pato Tifano desai de dastavate ei ade amena sual safen no ya budak ade sual takwa ko danata ane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koreviye e paton ke pana kamana vitir kura avadiyege avadi ma paguga desai de dastavate desai de kiyawate subun goddu sorapal malak toro e desai de gang ide to vituri fahuga egota wakinde sajiden ane hinje huma kannen asfai amako ane namadum fiyawa namadum beruga sajide jaha kamuga wani namamgo de sajide minani ei tilawatuge sajideya de shukuruge sajideya minani enun ehen sajidata ken egotan asfai ne kuraka shin ehne wakinne kuraka de mi egota mi vituriga fahu mi ezikuru kian asfai babe subhun quddus rabbul malaikati war ruh fada kiyun asfa wehnamas sajide kurumaka nen asfa vituriya fahuga waki hasa sajiden egota kuffa sanu sajida gove egota kiyumaka nen asfa ade ummid kon hame be flux swaga jawab libida va comment ne fin itura swala ka badan midalgoni mix kon onna walima egga white hedun adi niqab elu maki kon kar kametto hame kene aida mihun tibe tanegga masalen unnaneto cousin was tibe tanegga ade mi kaveni haflata egota zinat terivun ei mi ege terega cousin manaki debenge dedari netto debenge dedari ei kaveni ewane honna kiye mahramun non ei hem vejje kamuga wani nama egota mi zinat teri egotan hedun lun aslo oi comment non ei kiye hasakun adi misalaka miga fahre godan fahre anghen firhim wakin neto anghen firhim wakin unna kamuga wani nama anghenonge fara firhin on fenna kamuga wani nama masalen non ei enamas fenna gotan unna kamuga wani nama egota zinetteri no asu mafala उम्मीद करो हमारे बेफला के सवालों के जवाब दे बिल्कुल तो इसको आर्मिंग मिसा हम मेरे के प्रोग्राम खंडेड़ी बगो तो आगे आगे खामे फरनी और उम्मीद करो हम मेरे के प्रोग्राम के जरिए थी बेफुन नंबर की मालूमात के नाम दे बिल्कुल इसको खास कर आर्मिंग के मेरे के सवालों के जवाब के हम और तफसील जवाब थी बेफुन ले बिल्कुल इसको उम्मीद करनी
आदि हम कुरे हो सवाल की को प्रोग्राम तक तिबे फोन इंतजार करो माने का उम्मीद करम इंशाअल्लाह नफ्ता के हम होम दो गरे नोई जहर आ प्रोग्राम में तिबे फोन ना बदम उम्मीद होगा मेरे एक प्रोग्राम में कुर कोलदान इंशाअल्लाह रे भी सम खास सवाल में तिबे फोन ना हिसाब गेने से दम से कुरान में सा मेरे एक प्रोग्राम में निमालन सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू